Unión Radio, Nashquatz Choacue. Solok Salisantilhu. Selcholehil Choacue at Quasquitzin, Liyokachekoch Beningil, Chiruli Honalain. Makakala Kulbal Salikahelain Solok Salisantilhu, Lain Saraluk Sutyokin Cheroch Beningil, Chiruli Hunk Amokain. Lishholomila Katsolbal Chiruli Kutanain, Nashye, Lishkap Etalil, Aran, Galilea. Kahultikar naklishbeni li etalil lishqil chirul kutan ekwer, shkulmank aran kana shkwent Galilea. Chiru chishkhuni lishchuam liqaqwa Jesus kishbanu nabal lisachbach olej. Abanan la Juan nashe nakishtsiba re talileb arin salihuain re qaten ankila nakwan shpa bankil uchnaubal ani tzaqal li Cristo la colonel. Lisera utlishkap etalil y yokoril bal nakataw salihu Juan 4:46-54. Lishkap sachbach ole jain manak lishkap etalil na atinak chirish hun likwing likyah liralal likamkre. Nakakeretal chanru nakli qawa Juan nashke chishchap aleb rib likwib chi etalilain likishbanu liqaqwa Jesus. Kama takwi nakyo chishtebal ke naklishben utlishkap etalil nekerashk utbal chiku anit sakalhaan liqaqwa Jesus. Jonas llegue al versículo 54. Kuito suqik bayak taqeretal chanru nakliqaqwa Jesus kama bi nakkaw bayak kishchaqbe likwin qain likyochi elahink chiru. Abanan nakilahkwi lishpa bal likwin qain. Chanru nakishchaprip chikaw rikin lishpa bal. Rikin liqaqwa Jesus. Kirabi resil nakyo chikulakaran. Hokanak kiel chishkulbal. Shbanak liralal kyo chikamk. Liqaqwa Jesus kiruan chishkebal retal lishrailal, lishmak, lishmajelal, lishpabal. Utikwin kishkahkwi retal chanrunak chishkhunilaan. Tak amok re liralal chikamk. Liqaqwa Jesus nashtawru lishkakwilal utliqarailal liqamak habanan tento naqtaqak eretal naqajelru shkebal ishnaaq liqaqwa saliqayuam renaqinka to sachq ankwah naqto adinak bayak chirish ebli etalilain manak ebli sachbach oleh likeshbanu liqaqwa Jesus mokonashkut ta tsaqal naqhaanta li Mesías. Shpanak na balebah kwilikwing like banunk. Sachbach oleh. Kwankeb li tzakal profeta. Ut kwankebah kwi lima kwa eb tzakal profeta li Dios. Eb li sachbach oleh. Kahkwi nekeshkut banuhom li inganakanaw chanrush cholo bankil. Aban mo kunarachta nasyenak chishkhuni lepta li sachbach oleh neke chaljak rikin li Dios. Nakanaw naklachtsa nashnawah kwi manaknashbanuah kwi sachbach oleh kwi nakakhril bachiho kain. Habanan jalbanuhom utento naktakanaw rilbal linachal chakrikin ni Dios ho linachal chakrikin lima usah kwiyang. Tosukiyak kwi chik chirilbal li resilal li kwiyang kain. Ustahaan nimlish kwankil kirelahiru liqaqwa Jesus renak tishkir tasili ralal. Utari nakataw lishchak benkil likirabi likishkul rikin liqaqwa Jesus. Haana intana lichak benk linaroy beni linabeh chukabeh anakwan. Sa versículo 50 nasye kichakok li Jesus utkishye ayu yo la akwalal. Likuin kain kishpab likishye liqaqwa Jesus. Uchanrunak nakanawain sa versículo 53 reli capítulo 4 nasye Likuin kain kishbab likiyehe kreshban liqaqwa Jesus. Utresh yalbal lishbabal. Likuin kain moko kisutqik ta saliruchoch chiruah kwilikutanaan reril baliralal yah. Hokulahak chan lisantilhu. Ke el chaklak kahel chiru nakyo chikulak saliruchoch utkoleshyere lichabil esilal nakliralal shkirak chikanan. Likuin kain kishbat ho etzakal honal nakshkirak. Utaneb kesh serak ire chishkhunil
sa versículo 53 nasye, li yukwabeh kishke retal naksalihona laan, kiyehe kreshban li Jesus yo la kwalal, ut kishpab, haan, ut chishkhunile li kwankeb sa rojoch. Manakake retal chan runak li sachpach oleh, shteng ali kwin kain, chishtawal ishkolbal rikin ni Jesus. Chan rahrunak inga tishpa biqakwa. Kuishkul sa ruk li Dios, li khwallo, li shtuam li ralal. Chan ku lao sa li kapabal. Mashpenkwa nakak kirak, toko naktoshik chipabang, li Dios tashak chiteng angke chiruli kutanain, shkutbal li kapabal, uchta kingil chen chali li kacho li kakwa Jesus. Kapabak li ratin nishkanap choke, hebli etalilain li tohnikik angela kakwichiku sa li kakutan. Li ratin nasye, naksashpa bangki li Jesus, nakataw li kachuam. Li Dios chosob desin kakwe, bandio shakwe nakshinagoch beni chiru li hona lain sa lalux ut nakoy beni naktinagoch beni sa kunakchik li kakangel.